Lehen izenean. Jesucristo gure grazia eta gainko ere baitasuna, Espiritu Santo batasuna izan behi zuekin. Señor, feito segun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko, gai izan gaitetzen. Jesus jauna, bihozuratuak salbatzera bidalian, erruki jauna. Jesus jauna, pekatine egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna, gure hartu ezigiteko, aiperen eskuinaldean zaituguna, erruki jauna. Errukidatik gura jaino guztizatxoa eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaizan zatiko bizitza. Egin ezagun otoiz. Jaiko eta ona Guadalupeko Ama Maria Pequeña bitarteko dugula. Lagun ezaguzu Jesucristoren gehoza aurkitzen. Jesucristo gure koranen bitartez. Amen. Siraken egurutik. Zenbat eta gehiago izan, orduan eta gehiago apaldu zure burua. Eta jaunari gogoko izango zera. Handia baita jaunaren almena, eta apalei dute urean loresten. Ez ibili zailenik zaizuenaren bila, ez da zure indarren gainetik dagoena ikertzen ere. Urak zugarra itzatzen du, limosnak pekatuak ezabatzen. Honeginaz erantzuten denak etorkizuna dugu goma. Eta zaluta batabilaren aurkituko du euskalerik. Jaunak izan. Kantatuko dugu zorioneko atzu Maria Regina betiko aita dezenean ekabili zenuena.
Maria, sullevati sotto sé suscitazione ostia, Cristo vuole fauna. Lo que quiero compartir con vosotros hoy es algo que puede ser útil a todas las personas que ya han cumplido 7 años. Y sobre todo a los más jóvenes, porque yo pienso que nosotros, los adultos, ya sabemos de qué estamos hablando, pero los más chiquitos, los más jóvenes puede ser que todavía no han hecho estas experiencias, ojalá. ¿Y por qué? Porque la novena también, claro, es una temporada, es un periodo para prepararnos a las fiestas, pero nuestros antepasados celebraban las fiestas para reflexionar sobre la vida. Nosotros hoy en día utilizamos las fiestas para olvidar. Eso, hay muchas maneras para olvidar. Y aquí yo pienso que nos estamos equivocando. Aquí sí, porque las fiestas en origen se hacían realmente para celebrar, para estar juntos, para estar contentos, pero era una forma para reflexionar sobre algo de vida, era una forma no para olvidar, para aprender. Y la palabra de Dios hoy es preciosa, ¿no? Aquí Jesucristo nos dice bien porque Él está aquí entre nosotros. Él está aquí entre nosotros para evangelizar a los pobres, para proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos. Y todas estas situaciones no son solo situaciones humanas que pueden pasar de forma externa. Aquí se está hablando también de situaciones internas. No sé, pero a vosotros, pero pienso que también a vosotros, ¿no? Habrá pasado en la vida momentos que uno se siente oprimido, ¿no? Interiormente hablando. Que uno se siente como dentro de una jaula, ¿no? Que uno sufre tanto, está tan desesperado que se ve que es ciego, porque no ve nada. Eso puede pasar, ¿no? En la vida. Muchas personas que vienen en estos días de la novena están pasando eso. Entonces ahí hay momentos en la vida que uno ve solo oscuridad, tinieblas. Otro día una persona me estaba compartiendo, ¿no? Que cuántas veces
que nunca han experimentado eso, la oscuridad en la vida, o el sentirse oprimidos, ¿no? Dentro de una jaula sin llave. Pero yo digo a las personas que han pasado eso o que están pasando eso, que aquí tenemos nuestra esperanza. Porque Jesucristo no es uno que le gusta las tonterías. Y Jesucristo ha hecho todo lo que ha hecho porque ha venido para ser una luz, para ser una esperanza. Entonces, es verdad que Él es nuestra libertad. Es verdad que es esperanza y libertad cuando estamos en esta situación de opresión interior. También es una luz. Padre Pío, San Padre Pío, decía, y esto sí que os lo digo a vosotros, jóvenes, que en la oscuridad de la vida, la única cosa que te puede salvar es la luz de la fe de Dios. No de tu fe hacia Dios, que Él tiene fe en ti. Entonces, en la oscuridad de la vida, la única cosa que te hace falta es esta luz de la fe de Dios hacia ti. Precioso. Entonces, la semillita de hoy es la luz vence la oscuridad. La luz de Dios vence nuestras oscuridades. La luz de Dios vence la oscuridad. Nos ponemos de pie. Hirugarren kotoitza. Ama Maria, zerupaitan alabari maite, semejanikoaren ama, Espiritu Santoren emaztegarria, gure odoleko emakumea. Zu jatorezko gutzurik gabe ikusteak bizitek posten gaitu. Goi esker eta grazien betean eta zer lurreetako edertasunez mantzia egizkin dutolako, lankoikoari eskerrak bihotzekonak ematen dizkigu. Zu horren gora jasotzea gure laguntzailerik onena izaitu. Egizu bada, gehitu da dira goman jangoikozko bizitza. Zurekin batera jaunaren arrokea goratu itzara. Jesucristo gure jaunaren bitartez.
Jauna zuekin. Gora bihotza. Eskerrak gogo gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta zabalgaren nonai eta beti guzuri aita guzi santu hori eskerrak ematean Jesu Kristo zure zenemente bitartez. Kristo da izan ere zure hitza, haren bidez egin dituzu diren guztiak, gure bidale dituzu zabazaile eta erosle, Espiritu Santoen gizon egin eta egina jarrik gehiago. Berak zure nahiak betezeko eta zure santeri santoen adantzeko, gurutzean bezuak zabaldu zituen interior desadestuz, Nagusia gertu zuen Kristoen. Horregatik enger eta santu guztikin guk ere zure ospe eta entzero ez dugu, bihotz batez kantari. Santu zara baikona eta santutasuna guztiaren ditut. Egizazu bata santo, gerdo et zure Espiritu esuriz. Jesu Kristo gure konaren gorputz eta odor gindetetzen gure zat. Berak zalu zutenean eta bergoz gure zerreziko ala ogia hartu. Eta eskerrak eman zatitu zuen eta berek esgen antzen esatez. Arza zuen eta jankosteon konetatik. Hauri ere gorputza da eta zuen zan emango dena. Erra berean afaldu hanka izarturik beriz eskerrak emanez, berik ere emantzien esanez. Artzazuet edan guztiok honetatik, hau nire doren karizada eta iturperik beberik renodora, zuen zan eta guztien zan pekatuak aparkatzeko isoitu dena. Egizure hau nire horroikarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta salbemenaren gaitza eskatzen dizkizugu. Zuri eskerak eman zederean zure zerbitzaren hartu dituzulako. Eta baik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odora hartzen dugunok, Espiritu Santuak batekin gaitza. Izangoa jauna mundu guztian salbadurik dagoen zure egizan. Ermazuen da suno Jore Francisco gure eta santuarekin, Jose Ignacio gure erzainarekin, eta paiz eta diakono guztiekin batean. Izangoa jauna bizteko txaropenean, bandiren gure zideak eta hildako guztiak ere.
Ari sasso serra pekene kita. Eru kisa kispigora industrial betiko besisi rici de sagun. Hambo brena Maria do Chaleki. Aren senato je Santaleki. Apostol Santaleki eta kizati gustitan zure deskide izan diren Santaleki. Aiekin batean ura zaizagun, Jesu Kristo zure semenaren bitartez. Honek bitartez, honekin eta honekan, zure gaita bakagoeko guztitu norri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizarte eta gizati guztietan. Salvatzen garindu erakotxean ekalaituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aikoa, zeruena, zeana, santu izan beriz gure izena, etorreniz gure reinua. Oh
zuekin. Berikatu zara San Agustinatian, eta berikatu da zure zarko frutua Jesús.
Sempre se viene del Spirito Santo. Celebremos con alegría el nacimiento de María la Virgen, de ella salió el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. Egin dezagun o Jesus nama pekatoren kutsurik gabeko egin garbia. Zuan merkitsua izan zinan itzorentzat, eta orain zeruan honen bitarteko likidatxoen atzera. Guk eskerak ematen dizugu gure amorioz. Gaizkide gomendan agertu nahi izan zenelako. Eta sinismo osoan gaude, zure bitartez grazia eta mesede asko egingo digula. Batez ere gure kristau bizitza sendotzeko doaia emango digula. Arka izazu Maria, zure babesean, zure semelik lehiarenak izan nahi bai dugu. Zein da izazu minez daudenak, lagundu Iesu itxasoko baga sartuen artean eta biltza marinei gaixoei. Ez zaitez astu eriotzako tranzestuan daudenikin, erukizetez purgatorioko anima bedenkatuekin, izuri izazu zure bege erukitsuak, zure obrak federazioen, hau egiten ari geran duzuan gara. Gure egun laburrak igarotzean, betikotasun guzian, zurekin bizi gaitezen. Amen. Jauna zuekin, bedenkaz aizatera bengo eguen guztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santua.
La semilla de hoy es la luz vence la oscuridad. Zoazte